Okusima kuno kushaba kwaheebwa y'orukurra Kanyamizi Vocational Training Institute aha mukoro gw'okwakira ebiharani 15 kuruga omu kitongore kya Mastercard Foundation kurabira omu Bishop Stuart University n'okumurikira abarukukurra itendekero eri emirimo y'abeegi bariyo nibakora. Ekikwongera kutuheereza n'omuhimbo itendekero ryaitu eri na munonga twinemu abakazi bato bari omu myaka mito abashwirwe batahereze batashomere bwene ishomero ryaitu eri ryare turiyo nitubakwatiraho bariyo nibashoma abokuba omukazi abenaija ari kusiiba omukaro kukora omuzi konka hati nibatuheereza obujuruzi abahereze abashohwire bariyo nibabisaho amaka gaabo kandi challenge ndize eri omu kyanga kyaitu eki ekisingiro twinemu empungi kandi twinemu na drop outs bingi. Sima Bishop Stuart University ikwatanyise na RET project eri kukwatiraho eminyoto abatiine abatatu b'omugisha gw'okushoma kuzahare kandi barikwenda kugira ngu batunge skills ninga kugira ebi bamanya kugira ngu bebiseho ekyalo kibase kutunguka. Chairman wa bodi ahabwa Kanyamizi Vocational Training Institute aine amasiko g'okushoma eby'emikono nigumwe aha muringo gw'okumaraho ibura ry'emirimo omu ihanga. Kwasa kubirebereregye nk'ekyamani munonga making sure abaana aba batunga skills kandi kwaheza kutunga skills ezi twakomezamo twakoreho kwega turesa study twabakurata kureba mu byaro abalivinga bakandi batura bata. Ndakushaba government hamwe na local councils ninga district okwize katwasa ikatuhereza omukono ikatuyamba nkitwe nka vocational ya Kanyamizi ahakuba sofa omuri isingiro west Kanyamizi Vocational Training Institute erishomero ryonke rumu ababiine amasiko ngo abaana babo bashomere eby'emikono biine eki barikwekoreraho kandi abeegi biine entaasa ya buri izooba.